Palliba Leingak Ashi Nakan Amakhakki Oihanningde Haina Imagi Meira gi President Sujata na PHONGDOKKHRE Manipur ki da leiba High Court of Manipur gi mangda paumi singa unaba amada mahakna makata na hai thokliba irang asi nakan ani magna ngakpiba amadi kaukthokpa puna tawgadabani adubu amana kaukthokre amana onsenduna nongmai kapli Palliba Leingak Ashi nasu Nakan Amakhakki oiba leingakpi famthokti Komjali Singani Kungamangagi October da National Highway Singda Free Movement Lehanaba High Court Takiba Thakiba PIL gi hearing asi tabani adumoinamak hearing yaithoktuna atopanumit ama oina tharakli Chairaga sida Chief Minister na National Highway Singda Free Movement leire thazabab watpagi chatna dabani haina phongdorakli Masida miyamgi wahangdi CM gi wa lawgadoribra natraga court ki order lawgadoribra haibasi achoba wahang oire maramaduna miyamgi chamamnaba athubada leingak amadi court na khangalu haina phongdorakli mangda honorable CM na media amada haikiba national highway di chatpa yaina mi lo chatnai na chappa ngam bang di chatina haiba hazana daba leibagi kharani haire court tegi na ngasi bawda boy justice piba ngamde order piba ngamde masi gumba confuse da koi kamai tawdana masi ke do tawduno asi makta su just order thokte justice pi deba baramdi tarik amu lokreba next month amamu adu tari sigi situations da manipur prajana karamba no bo koina ngasi lawra chatoise haibadi praja government na haibadu ingedra honorable CM na natraga court na piri ba post follow to badra sigi confuse lai basina maram oiraga koina ngasi se press meet ama tawjeraga akoi government ki side ta su khoi gi court ki side ta su akoi request ama tawjabane ba masi ki judgment se anima ki decision na akoi praja da khangan biu one sided ki decision si da koi confuse ta lere praja me am ware adu na maram oiraga masi ki smaina to honorable CM na hire kana kuma suppose ama chaki ba matamda mangsu se akoi ne ba adu di for example ngara makta putan malem thongam na wak chau da piece ki thoge ke to rura la thoge kai no kai to adu su uniform wala na tro adu akoi micha bomna haina ba te ba government da service lai ba government ku chalai ba law and order chalai ba moina du ki wahi hairaga ngasi akoi karamba free ta no ba koi ngasi praja ni gindu se adu maram oiraga basi ki hai ba media si da koi na sumana phongdok chari ba se government ki se ta athu bai matam da akoi mo kem pam jade akoi violence to ba su pam jade reply thu na PBU ha ba se request ta hai jari apun to ado ana rang CM na bilam ye chat di yare to ki bagi mai dai chat ta bani ha je matang kai de basi te se na ha ba da koi ki honorable CM amma na matu ko bai ki bagi matang chat da ne ha bagi nits kai no ba matu ki atram ta phang pam jai ba maram di adu na ta ko di risk ti lai risk lo to chok ha bagi exactly adu ta dro nato moi su translate bani loi mo open ni ani mak su noi khon moi da su la ai na hai khai ta noi su chalo madu protection to khoi pi rege hai ban thok dro moi da na la o government protection pi ni hai re ai su ara mani media noi su tara bani adu khoi chappa da ki bai cha ta ne ha sidi one sided ki pot ma sum lak dro madu la haning de hai bani da CM mo rega ni manipur CM mo si magi community amakhakki CM ko biganu vice line thabak to biganu niti yom chu na lo na ya ta to any akoi boy gira ama boy gira praja de heading over praja da taklif ko bududi thara punishment pi se ba nata na forget and forgiveness kai do ko di kau thuena kau thuk na to media da su khanga mane ko myam chang ne na uji osama sama ta su MLA bok to changa ma dudi na tra mai promise ka no to bulak ko dudi adu tadi moi da na malem thong amna pis ki adi la o na to mo to han ke adu na tro ani sina both side ani sina kau thuk na ba ama su ka do thaduk na relax to ba ha ko i thong ne ba ama khana sum to haraga ama na sum stand to lai ni ha di no decision ko ko sum ngoi ba bis pa na wari sana trust ko na pa ya roi ba punishment kar da ka wai ba la men tu hen ba ani akoi de hela su akoi de PBU moi de hela su moi de PBU ba praza a ring ching na la hen sai ta ni masi ne khoi na ngai ba su khoi ki se na ham da ano bo ne ba CM na matam mai ki hek CM or ko matam da mara press ama di thoki ba ne asuna kan ki sai ti fa da lak ba da government ki sai ki protection bi ni ha adu eftar ga di chanu pa malem thongam na mana te ya ku ki san ki masa de gente yaw bonati adu eftar ma su protection pi daga changan be yai ba maram de forget and forgiveness ha ba se ani mak te ki darka oi ba amana na dum forget to le daga amana su stand to le ni ha ga di matu na su conclusion ko oi ba trust ha ba se ani mak ki darka le ni ba trust to matam da khoi gi lai ba government ti high trust am mathong ta yana trust to hon si kamai to hon cha su kum ba se kha relax to ma halaga protection pira ga khom du thamjan han ba ka tu trust la ka da bane ba na ta da mafam am da unaro ga wari sanar ga heta hazina ba ko lai ni hay yaro on ground all fields ne ba yam darka hoise masi me tha 2020 ti gi ta thare ba po se
on ground on field dari kem tau hong boleh tiba. Bukan sunung mai suah, ai hyper wadah ni api ba. Kau nak jadi na defense tau tu mai yuak kata di malam dah kau jadi. Piala apa matam dah. Selain tu orang noi tau thokar bani na, kau itu upaya leh bani na. Cila ka khang mana tu na leh berwana. Atu kau jadi tu. Aku di lain atau apa another flow pamata su attack kan tau nari sini ba. Atu na masih gumba hyper di सरकार में वही तारे कर मणिपुर की लीडर वैसी मणिपुर सरकार वैसी वाइस लेना वन साइडेड की सरकार दी थमनिंग दबा मणिपुर अदु न मरम ओइरा का कोई नंगसी से चमचाबा कोई की प्रजा मियाम से करम बनो कोई नि इलगा नसी कोई प्रजा ने हिंदू से आको वकल म लाए अदु न मरम ओइरा का सु बसे कितन सेमदोक सन तो नि बे तम ताय बनी मसी मंगना अकोइ न अगेंस्ट दा पेन दना kai no tong dana khotana ne khanbi ganu adu ga isa mak ge su yam na crime thoki basu lai ra do adu ko mana negative wakal khadu bi akoi gi level to kumbi ra kanu mathak ka gala da miyam sigi apam pam da miyam se khandu khanin tharo thabak ko na pang ko yo sai da na ba ta bi mani highway hangi open koi chat pa mun pa bi chat nei hai ba ko hai ba adu di ko te gi di final tarikh lo ra ka lai ba nasi mak su lo ra pa adu na maram ko na koi sarkar basu hai ko na koi gi raja sing gi file se karam ba lai da ku bi no ha de question na mala apa maram yamna lura ba matu protection to kada ba mafam ani singa decision sin pi ba matam da mana ba ngamta ba malak ko basi de ki de koina e basi de praja da akoi thagal lo ba ba mathau tare maram di CM honorable chief minister na haina bane haina suppose akoi jalu reng thalo madu da kana na ri ko do no ha ba problem la maram di court ki de akoi di madu ki order pi ki de na ha ba musu lak turi ba atu maram yam confusion yam se abutan सरकार की साइड की कोर्ट की साइड की प्रजा मियाम का अमतंग असेंग डिसीजन अमतंग खंगन भी हाइदना असी प्रेस मीडिया की पोंगा अखोई ऑनरेबल सीएम अमसु लेबिरिबा अखोई सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की हाई तारे को मैं अपना मगन असेंग बा मीडिया को मतलब प्रजा की